Chief Advisor ke Sarkar MDA2 haka arpu praterik unai wing araja arpulai ulalit ban play ke indoor stadium haka snong nong halam Southwest Kasils District ya ke balatay ke jinglot ke ban rupau lak tingkar naka scheme additional scheme SCE BADP araja kat khandai araja arpo bat pentrai pat dakatanat Border Area Development Department. Haba ajing kran ke negajinga lang kumukongsan uba lakmen rumboy ulaong bakane ke stadium kala yang kumni namar ke jingtrai stam jongba Pius Marwen UMLA ke Ranikor constituency. Nakaliang jongi kinong sisnong ngi pen kenmau man kapor nim thai kadai pen kren yak jing sisha sepang ga yak badai berkasurak na langpa shadu wak gaji stang kendet lajan dap san posnem henrei hadu menta dang sa hikumju omdon jingkela kasurok ru lanang sniu lanang temen lalu dayu briu neka briu lalu kapor melek bu snon sekali kunswet na haska bu ri kiba telak temen saka pateng jongno ngintip ban yo no ya kasurok kabapaka pangipet sakiwai kithan bat kidong jongka konsir ni kor hoy nimlak belen bu men ejungi lolek bha hendrai dai ban phai khmat lam sangiru lam kumta kami hapsu